So Thomas Jefferson once said, honesty is the first chapter in the book of wisdom. Speak the truth even when it is very hard to. Now wasan kukuru yesika na ade beboa hiafo no mkoto abama wo. Wa kukuru $10,000 side ya kopi kronfo no so. Na wo mo. Empanifo bu be say otrofo ene sene dance ni ewa amanone anase dance ni wa abrochile. Sesi amreke se NDC ni guy bi abeka Malik Basintale, Sammy Gyamfi, George, Nkwaseafuo ense waka wo mabom na walashi wo mu pay concerning misinformation any atofors in case atofors concerning misinformation NDC ever power still they are doing Jandam or say NDC is enough still they are doing propaganda in general on the in the party but I will say discipline woman it will be discipline mu pay am Twene Jonas as Oibogumbi and Superman hi Penyah block media mess was any dem over like video no other over subscribe button na click notification and latest update na be chere wa Jandam mama e wo comment section mess obaswa na shi dem of so enya bi ahwe enti of late no ohwe dollar against cedi na fight na when him say cedi is gaining momentum over dollar what I say dollar is in constant appreciation against the dollar just appreciate the dollar no very fast every day biano there's a decrease it's now can any news bi yama update keke say eduru say ko now there for the past month no since last month no there cedi or dollar has been in a constant depreciation whereas cedi is in a constant what appreciating now concerning that no case at first crowd be press statement obeka say oh dollar ever form no there and on more than more enye by luck enye by chance enye more than more omo putting in place and name mo dey egu akorisha pom dey egu form na enye just 9 days job dollar man may stay for just 9 days eba be stay forever what I say yes eba abi say enije ewo krom ebi ani age ebi so ra ho especially omo di sika di dwo internet no so de omo abomo prepare because once a dollar teba for just osika na share osika na share because YouTubers cry no last the month of April sika o make here that another dollar the 15.6 it will be a calculation now no a pascal o metua no every Tuesday Wednesday Thursday and the sika beba now dollar tier for 15.6 e was 12 e dey sika no lose by 360 pesos as what is say who 18 no e come bi no na e kotia bi what I say na dollar e ba form no ana NDC started some propaganda bi e wo ho Sammy Gyamfi chire mu say dollar NP before the gold near the additional be mu ne be ye nema and so dollar as of 2024 ekwa we na dollar at the 16 cedis we Jandam Malik Basintale baby we sharp teeth at 2024 election no ne nim say mahama we ni say o be fa Ghana nyina ne dia kasa twetwetwetwe na no chabe o me age mate na no chabe seriously kasa say o be fa Ghana nyina but your man appointment ye ntene nke bi why is a tortoise called to his shell and I say a snail called to his shell yeah intending kebi wa kwada enu odidi and also people say okay as of December 2024 ekwa wi no na dollar at 17 cedis now this Jandam no and NDC nim say o debi e wom say be NDC member but Jandam must stop disseminating lies as you are in power to be exposed to power big time. So Thomas Jefferson once said, honesty is the first chapter in the book of wisdom. Speak the truth even when it is very hard to. Some of us really made good use of the free SHS policy that the former president Jandam brought into existence. So we know what research is and we know what data is. We use data to make our references. Some days ago, I posted a video that was talking about Honorable Sammy Gyamfi tweeting on his account that when the NDC came into government, dollar was sold at 16 Ghana cedis, which was false. And so we brought proof from the Bank of Ghana stating clearly that as at 5th December 2025, dollar was sold at 14 Ghana cedis with some coins. What happened? Today, as I was going through my Twitter account, I came across a post again from Honorable Malik Basintale, who is also a strong NDC member and also a leader of the YEA, tweeting that they inherited 17 Ghana cedis per dollar in Ghana here.
which was very false. The NDC inherited government, or they inherited, they came into power, or they were sworn into power on the 7th of January 2025. And look at this. Monday, 6th January 2025, dollar was at 14 Ghana cedis, 7574 pesos. Wednesday, 22nd January 2025, dollar was at 15 Ghana cedis, 0271 pesos. Friday, 31st January 2025, dollar was at 15 Ghana cedis, 2899 pesos. Monday, 17th February 2025, dollar was at 15 Ghana cedis, 4923 pesos. Monday, 3rd March 2025, dollar was at 15 Ghana cedis, 5.22 pesos. So where do our leaders get this false information from? How come this one came across 17, this one wrote 17, this one is writing 16, and the next time we are going to even see the worst of it? You know, you people are young. Honorable Malik Basintale and Honorable Sammy Gyamfi are young people that have been put in power. They are supposed to be role models to some of us, but look at how they are misinforming we the youth on the media. This is where Ghana have gotten to. This is how far, because of their self-interest, they come out to post anything that they want, whether it is factual or it is not factual. They come out to post it because of self-interest. This is where Ghana have gotten to. Shall it be well with Ghana? Shall it be well with Ghana? It is well. What I say? What I expose you in a hard way. I'm a Twene Jonas as Abe Bogumbi and no comment. I could end this so. Obisi Sammy Gyamfi is not sacked. Your mama a cronfontia. Your mama a cronfo. Obia on your cronfo biano. Say ne baku wiadiana ne Sammy Gyamfi minin na net Ghana. Sam George mo and I know minimum share with TV so no more did I come on the Land Cruise and become no more MP dada. Sammy Gyamfi ba dropping another ba. Toda kura ba we late was go school or ya kra. Na no ya no we school onye adwuma bi ada no onye sika na busuamfo nyina oton nyina eboma etom nya pade a untimi nya for $100,000 koto SV autobiography Range Rover taxpayers money and nuntina ETS Sammy Gyamfi nam Ghana wantimi anche 1 million kura o kamremda wantimi an show Range Rover that 3 months 4 months ya ma buy or Range Rover 4,000 you car betimi be factory am Ghana youth. Now dollars good car no muma now sisa de cha kronfo a echese so hu se omo ya kronfo onye kronfo anko o suspend no Sammy Gyamfi nam Ghana ho no oni kapre omo ko radio so kra omo sire sika na de ko NDC fo oni kapre Ibrahim Mahama ne Mahama anana mo Sammy Gyamfi kakra e de tuto e dia ni di onye adwuma bi ada na anu ya na owie school or a small boy onye adwuma bi ada ya numdwa taxpayers money so o scam pa o mo ana o scam pa no tama ma ban ma no mo blue scam ti say ayi si eveze Ibrahim Mahama and the coaches scanner no the Range Rover buyer normal because no was scattered but say Sammy Gyamfi a me minim na me ni na akotena Adom FM Inshira FM Peace FM a me ni omu nyina akohia ho no Sam George Nkwaseafuo no ba oda Land Cruise oba ode dropping eneba yewia taxi no full time no akọ minim and Ghana ni bi eni wa wagidian minim no me ni omu na na me movie producer me ni omu na TV no da bia me ko bad advert also ko interview also me ni omu ko bi wa me ma TV no so bi but me ni omu na and me nim say Sammy Gyamfi oni kapre escape kura ni bia taxpayers money and ntina ye omu ye campaign na oti trotrom no amu ye NDC for ye campaign hu say Sammy Gyamfi di Range Rover baba bida wasia nya no ya ye to abama no da Range Rover SV because omu na ko code CEO of acting CEO of Gold Board information kura che say NDC for na ka che me ntua ne ka wo no awie sika na gu kam no oche oh ya mention ntua ne ka wo
Yomne call acting CEO no yan starting tianeka and gold ni sika no ade ne pay because one CEO no asese gugam no nam no dey show off no dey be to talk asma is legon for ashawfo no dey be to fie ma omo na sika no wacha wa yi na se ho na agrada nko ade o se masa me record na agrada aso no record ye na oyi bundle $800 dollar maku 8 pe we where you bundle no kan wa be 2000 ama buy no ni so agrada o se masa se ska we dey imagine na no hwi bundle na kan na fly no the coy and taxpayers money jo mama e kronfo nti anya se anka we so suspend no direct we clear evidence we here evidence and say sisi ada pa mo de na ye ni hu evidence bia what you say well ni fie ni ekosisa sika na sisi arpa nyina wo ente se get through mo de na chief justice o ma wi sika bokro no a eno no obi anyina ho no we de kronfo ne de car na besiwa o display a dollars no physical na your mama ntimi so spend na o kwasea o kronfo enti your mama obi mo obi an trust no o kronfo se onye kronfo a enka obe suspend no be bia be 1 year bi kra na obe yi na free that position o kronfo Sammy Gyamfi nam Ghana obi ani so ne kapre obi ani NDC ni bia ni NDC for na akra ka che na Sammy Gyamfi aye ni no ye adwuma na ben cause Sam George Mukro ma ye MP for so many years no mun ntimi mpuli SV autobiography ko first ka wana de akotosa Sam George won wa ye atena MP nungum pra for so many years and sana ayi o ma ban ba power ono kra no lankuru se wuye bi na no team da bia ono ano ye MP no to you tell lankuru se wuye bi da bia mi sha na eno me na no team me pese me bobo location am ni shia o East Legon what you say enti me kano kra kire o say taxpayers money what you say eno mu display eti say ayi ba omi amu from Nkwaseafuo ba omi akapre no ni binya akofo ad na USK no amani bia ba omi no ne nam Ghana ka sika me na no oh ya meche no taxpayers money no mu nyina ebe wi abat bibini no ya boa ono na mampanyini ni wi sika ma oni na busiamfo di na ono no kire kom no asan ekoma kronfo no enu ntina ame ye bre no oba America sika Sammy Gyamfi wi a egu ka ma o chiche ma kronfo ma ye dada no agrada no enu ye de ma ye de good system ni ye de tua omo buye school young boys omunya adwuma na ye de tua omuka wo hu na meche no ena omo nya accident omo ye adwuma accident omo na ye twa omo nse twa ye de tua omuka ye nsisa huka mu mfama akronfo ma ye omo nya sikani bi tsa grada me say obi be ka kire me say o ti wo di matem enti omo kotwa ni fie ebe kire me ba bi oda time odi ba fie nyina omo di a kire me say agrada nti na me Miami hu video to so di matem ka me bo pa ma obi akoyo akọbọ no nti nza me all mind nti ba bia me offense o ma twa ni fie aba kire me nsi o hama ba akosi wo Lexus miensa what you say Lexus no ba ko bia be cost be 8 to 10 billion Lexus miensa ansa na o Mazda o sa wo cars nketo guo wati abrosan mu sa kronfo yo nya adwuma bia da no agrada school be no wie o ye die school adwuma be no suan nya kro no atai na wasan kukuru yesika na ade be boa hiafo no mkoto abama wo wo kukuru $10,000 sade ya kopi kronfo no so na wo modam na sade we jo mama se eye ade a Sammy Gyamfi ya ade tie mo na baso ama ono kujina platform so di huru Ghana for no jina baby o sika me de amamu ye cedis onya dollars o wajimi chen obi ajo mama na mnim so kwasiasa eti se oba timi asese sika de akoma kronfo a eni kwan se wo no obe osusoso kra ese ka oyi na di but na se wo ye kronfo nti you see this as normal thing. What you say, you see this as normal. No matter what you say, Sammy Gyamfi is canny. Nkwaseafuo Sammy Gyamfi. On am Ghana ho. Eduane kro be di kura onya. Ene 4 months or buy na fu. Aye kwashoko. Odi esika nyina regini sisa. Asisa shawo fu akogu hotel no twetwe no kote. Ama na fu aye se de na fu Sammy Gyamfi tema amene na moku ase. Ana ankran ho. Na fu flat. NDC communicated. Onu nkwa na afon kese. Enne ya na ban buy no be na fu aye. Oche said ye wadi 80 years and so a small boy na fu nyina kutu because of when you skenti or yere or say no kwa
And with that being said, let's get into the Abrantian case, Eti need mumfanya siya die unya sika fire investment. Unya sika fire investment oba mfasuo ni so. Don't get me wrong, broni bad ye chen bibini bad ye na make oye devil ono wanama o me mama kuma be 20 simultaneously. Twene na namni nyina de oye man bia na ni so. Ti dia me chon. Enti dia oye man bia na ni so. Enti moment ya dia oye man na o sika besa no o jawa ko be ma fro. Ebi na to dada kiri no nim so anya yere oni na ekotena Germany bobra. Enti me ya nyom no sei ekosoro na abafom on se chatawali no e bandana na o thwe fom kura no sa rebrand no no buy oba back as chatawali. Enti sometimes na nyoma adwuma na etimi kɔ fom o man when ya hit song baako o ma wetima ye nyom be 100 baako kura hit o ma unim kempaluta unim predo aminim no oni amnado minimum way back 2009 no mo da so ye nyom 2008 9 10 no mo nyina da so ye nyom na me ye de om kobo show o minim say kempaluta be kaya na ye de om kobo show Jesus what I say bisa say omonyom hiti da ben yana nu ya na kimbaluta Ghana ni bi enim no nso oba ho nya no wajinam for so many years ana nyom netie enti dada kiedi no ono na dwen say oba ni nyansa ntime boa na obeba be boa me da ache saa bi na tu aksamwa jan ene ko akuma no no da bibi ni ba no one na ma ye devil enti tambi aboa wo nko aho se wo hu ne saa wo nto me ka kire ntafo mienu bi omunya sika omo be do bruchi omi nyina ko ware o ma hye wedding date the same date omo ko ware na ba ko e manafo na msimasa wo de wedding a wo koye no nko ambe ko so $70,000 wajimi na oba no wo ko fa ne be duru wie no jawe osi o dabi ye be ko connection man omo ko for ba Africa na ba be ware $70,000 wedding omo koye kiwo na msimajimi nini ano mekai me from me ni na ba ko ni madam funtime kai was me Nkwaseafuo one female and na dio madam fu no converse na ma the business idea na the $70,000 ni ko share on ni dia ko share no forget your ban what I say forget your ban me converse na no bra me brain it takes me almost about 3 months to convince that stupid boy and tiafia otie me no isi ano ni $70,000 no or $800,000 go ni bank account ni nua no ko fa oba ba be ma fro bi na e wo twani sisi am no kasa bisa say etwa no beduru ye no onya wo no be boss me mi no pe etwa no wan ye hye be ma foforo dem boga ono ankutua kaprewo boga ontua hwe wakofa twa beche no kwa sisi a wo ni nua na wo sika no akohye no ne kaprafe no na nsi won se wanya $5,000 ato obo sika no foforo ana we na dan 8 millionaire wa kakakra bi no wa rich millionaire na $800,000 me chen nice investment enti oba say wo de oba ye number 1 priority as a brand and Nkwaseafuo decision ever ti dia me chen no enti abrantie ni ba ko ni so tie mi akaba na hono so oba $800,000 na $600,000 because if you get the money na one hu nyansa fa invest into income producing asset. Now de koye Nkwaseafuo de kwahye ne wia oba no de ne ba no wanya sika nto aduane amana ni a be ma foforo ba be fanako what you say ono abefre o maame no abusuanfo adi wat o matem se odin beduru ye kura no wo kire no untime mani sika enkoye ne ti untime mani sika enkoye sei enti ade a ye cost no wo fefe foforo ye nkofa eka emehia abrawo fefe enti wayeyi awia a wanya strong stable financial stability financial stability aware strong financial and say no akofa ka abeso because akwa ikofa oba ne ba no afi say akwa nsan this kama oba na busuanfo Ghana every month o awu ma me yare ne wofa bi yare ni nyina aka eso akwa no ti sika ni nyina sai by force oba wo na meche no eti okofa oba ne ba no so omo ye ntafo no omo ni nua na eti
want many on them metanani and chess or behind Dintina or Quajidan or $5,000 and non quite $60,000 a year. So, eti entity amateur you say unye sika obitima to go abra wo beto still with my twist can go non stop back to back when here ba as a brand here I will see so for the first no na ye na nanom ne ye maame no mo ye ma papa no mo nya hyew for to say ma we na aba generation we no enti na woni ne tena ebi wo ho ebi ni wo onko kakra nche obi ada what I say me maame say me hu say ono kra me wa pati me tena obe 4 months no ne kapro bi ni obeti ba we mu no enne wo nya sika ama ne kra o friend maame abona mane no wa friend adamfo ho na obe frɛ ne mpena bi na ne mpena na se ne sika enti da kro beba no amoane the bag no kwa ne mpena no enti we mu ne nya ma we mu ne ya hyewfo ne na mo enti se wo no di se a hyewfo ni we ko tina wa bra bom se me ne ko bobra no a wrong decision ever enti tete abakosem se o be mo be ware no otimi bobra no sa no mani na atwam na ni ho bio ene ma na wo ho na pizza ma makeup se ma waja se mpaboa ntale materialistic enti normal wo do sika beto no a usika behye no eno nko a no be ka kire se koye wo enti ti se me se bedra bruche yi edi ntina ma ye because me ye adwuma na me nya sika medical investment straight ba kwase ya bi na okofa afra se wan ya no se ne 2000 3000 a month go Ghana on bisa se afra sika no twa for how many years 2 years to 3 years no afra twa no nya be ma foforo na ewo sika no wan ahye ba ohunyansa de se sika ni nyina ekoye investment akasa mi se sika ni go a e grow ti dia me chono ohunyansa koto ni kanika be 5 bikura o Ghana o ena ni kanika 5 no every day bia the time in okra brena kasa mi ni sika ni nyina grow kwa wayiyi so eti dada ke di case no ebi betimi ato bia ti abranti a wo hweme a wo fefe no sika no wo ho a wagidin no nti na oba ne di wachi se sika ne sase ekim na edin ne konfom se ekim oba no beja wo akọ enti this time away then wo prime area na waye no make sure say you invest wisely me say oba bi ntimi mani hia me da because me ne girl me ne ire me ne hwe me petwa dia no asma tua $200 ana $300 nam de oba be hye me wo bia hotel na bibisa makwa kodi owi akoni baby won eno mom eye better than say me kofa problem na fe no ye say me kai obi dia me fie obi dia na me asomdwe won eno mom ye so on me che no because if we are say ohun beto eye say obewu obefa atetem obewu ti dia me che ni yo enti me say se me nya oba o ye correct an manyem no na afi no me hwe me ba nya afi na me be ye yirisem bia na afi ya beji me BMW ni ya beji me Rolls Royce ni ya akoma be ma foforo no na team da bi san kwase adwuma me nye enti ya ne me wo ba na obi aware na ya gini nya pade no no so oba me ni na ye o ma at the end of the day me ono na di ni kwase ya lusu nya pade me lusu hwe enti me ware ya ko lusu aja pade de san kwase adwuma manye na anya dai so unti ese obi esu anyansa ti dada kedi oba ne ball ne fom obetena radio so kan ya obi ameyo obi anyew sa edred wan ye friends that your two gospel you no so oba ball ne fom ifia osi ye ode ne range na ahye obam or no so betena osu ye obi amfiu bema wabrabo wo mobo sen kotre oba de otonwom na ogidin a kwase ebe ba be fa na kotena fie no otua ho ka o ya bisa ohima ma si mudi adwuma no mo ye kwase bi na to aduane mo mudi bisa gift yourself kwase bi na to aduane mo mudi o twebo mo anim o mo de fabra we dem e de pie fabra we dem o mo ti fa soft we dem o mo ti fa ha o mo mra fie na sika o mbedi no na boso me miensa egu o ma council but wo be ma de he na o de fa so Anti obi say mama is also sharing Ghana taxpayers. Omunyina ya akronfo. NDC MPP omunyina ya akronfo. Me dey make no kura kire.
Ajase nyina ya akrofo omo ne mo bia de bo Ghana ni enti bo mode na bo awa because the fact is Sammy Gyamfi clear evidence Jomama ntimi suspend na ho ana no say na ayeka Jomama akrofo because onye krofo na oba a we public servant oye oda esika no oda a good border no asisa esika dia makrofo a ohia suspension instantly na nkama piana ma OSP so onye hwehwe mu kwan of us nya Range Rover kwan of us nya esika no kura kwache in the first place no omo famra because Sammy Gyamfi ye adwuma 10 years kura na wontimi nya $10,000 ngo no mfa nkwan kwache agrada obedenya omo ministers omo je 100 million 150 million eno no obetua oyireka oyire obeto obeba na konma obehwe oma and sika omo je no o calculate boma nuru sa equivalent of money a odi che one day odi che obi keke nya so odi agrada aka je ko keke machia na me che se skana wo che no se Sammy Gyamfi ye adwuma e minister se MP se ungu parliament kura no mo ye adwuma 10 years kura mo nya se skana enfa nkoche obi say was 500 omo boy $10,000 bondo ba ku bia $10,000 so na wo kan be $2,000 ko pe video na we o de ma agrada ni so $2,000 na Sammy Gyamfi dia man no hwim bondo ni na e fry bondo ne gu kan mu ana wayi ba ku no o wai bia ma agrada mu abondo ni na free ni sem no di dwane boy so what you say enti say sika na ye ka ho asem no Sammy Gyamfi ye adwuma 10 years onye say sika no na post na ria man okofa no Ghana obi enyu otowoji 1 billion boso me man panyini no kura anyi say sika no enti say wo timinya more than 1 billion e de che obi one day a na say we kronfo onye sika no abra wa ban kura bae no NDC for na frem say entua okawo enti onye sika wan Sammy Gyamfi nye kapreo this is so did the position the man na anu ya no because position yes the man e kura my 2 months kura my 80 onye sika no wahe onye sika wahe oh na me wo club no kwasia omo club ahodo Ghana Kumasi wono omo kura hu $10,000 da ensani nyina omo firi enti nsafo no omaton wie na nsafo na ba bejisika no Kumasi omo mo stores o no megum nyina omo firi enti omo ton wie a profit na ye omo dia me wo Ghana na me wo pap ni bi me papa ni aketo a pap club no me wo store mu nyina ye free enti ya ba di omo mba jije nsane sika no omo ba na se nsane si wo no omo be hu se si wa na omo bunfu omo ba na se ni nyina asa na se ye first kan mo wa no madwa yi nyina ye free obi anu a me ma hu zo ton club a oye nsan no ade ni sika ekoto nsan na be gu oda bi omo nya ni sa adon ko bi tesa na odi aba ni aje egu kasa preko ni aje egu nti omo ba ba jiji omo sika na omo sande foforo aba saa ni ye no enti ze no kra no unwie no nyame ampatante te workers kani light bill na sika wanya kra no ande million na kwasi ya obi tena Ghana obi club nya 1 billion anka obi a sika ni ka wane be fa nsusu aba bruchire ka wane nkunko biebi apetisi bae bie ni sai ko obi anko biebi ni nyina nkwasi asem na ade ntina o sika ni anka NDC mapa wa anko che dollars na anu ya mo ba na o che dollars e wo Cameroon Sammy Gyamfi Ghana o han no akwache dollars da enti taxpayers money na Jomama e kronfo ni ntina ontimi deport ontimi nya den en suspend no onye kronfo a anka obi akowie sika yina di osiri wajiminti ontimi nyina dia o criminal chere wa adwen fama me e wo comment section Penyah.